Assalomu alaykum Qirg'iz elim. Bugungi chuslo 27-iyun 2020-yil. Mına Qirg'iz elim talada qaldı. Baş jagı уже аяк tarafı 3 kilometrde artda keledi. Aldı tarafı уже o postonlar ötüp kaçtı. Mına sizlerden suranabız. Bolğon küç hareketingizlerdi bizge hareket kılıp bizdi alıp ketişingizler suranabız. Uşunçalık mına kor boldu oruslargaç. Qirg'iz elim oygoңgula. Biz жөндөн жөн келе айткан жокпуз Москвадан. Ушу жокчулуктун айынан, ушу тириликтин айынан деп келгенбиз. Ошо жок квартирадан куулган үчүн бияка жолго чыгышка туура келди. Мына 73 адам Маштаковада жаткан. Маштаковада bir ай жаттык. Аерде тол чыкпаганын айынан уже чыктык жолго. Hurmatlı deputatlar, prezidentimiz bizge yardım belgili. Biz size tadap büttük, cep büttük biz. Yerine gereği çok bol kaldık mı? Oğlum samsağlap kaldık mı? Samsağlap uyat bu. Kudayga jakpagan iş bol kaldı biz. Oygonmaysa abi bizi. Oygonğula biz kaçan diyor şimdi.